Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos ahí a todas las personas que nos siguen en esta página de Mixtepes Tradiciones en Facebook, YouTube y TikTok. Pues el día de hoy es viernes, ¿no? Viernes, día de plaza. Estamos grabando. Empecé de este lado, ¿no? Donde está el puente viejo. Para que vean cómo está de este lado también. Este puente se ve, así como está, estaba un poquito mejor, ¿no? Cuando las personas empezaron a pasar ahí con sus carros, pues prácticamente se estaban hundiendo más, ¿no? Y es por lo mismo, ¿no? Que la gente también empezó a pasar los carros de este lado y pues se estaba hundiendo más el puente. Por sí estaba así, ¿no? Pero eh, pues por lo mismo, ¿no? De que la gente empezaron a pasar los carros y a pasar y pues se estaba hundiendo más el puente. Soalnya itu jatah aja soalnya. Nó tao bắt solo tao cũng chơi quên đi về tao luôn chỉ cần tôi quên đi đâu kỹ giả bị bắt tiền tao vào nó tao bắt solo mình chỉ có bị tụi giả tao tụi chứ sao nhà quên cha này cái bị cũng mấy chỗ chứ quên nhá quên chi đó sao mà quên nào nhà quên nhá đó sao bạn nào bị lừa đi đã quá sẽ tan tv ra nhà do nó tao bắt solo tao cũng chơi quên đi chỉ có nhà núi giả quán trọ của tao quên à đây chỉ cho bị tụi sao này có gì là chỉ phải giả quên là giả là tụi thích quá anh chả là xin nói nha giả nha ya vinya juga ni ko yo yo re claro va tentaba solo ra ni ya tu tentaba ki ya vi to ya we ni si ya jo ki ya vi tu sa ya una gira samma ni si ye ki ya vi son nan nasu ni nan nasu ayo son tentaba ajá dale ya ni dale La que tengo nomás en botella es este y este, nomás por copa.
donde tenemos Motopan, ahí son 3 horas. Ya de ahí para acá 1 hora y media, 4 horas y media. Sí. Sí, nos compramos. Ano ji berarti sih nih mototaksi aja enggak ini mototaksi. Anda kan tuh nisaki jauh kok. Depende del lugar. Misalnya kan yang viaje, anda kan iso no kan aku jadi video orang. Jadi yang tak sama sih kan mototaksi jagoannya. Kesenaninya sama kan, tuh gue nih roti sama nih sih kan imar kan. Anda kan ini misalnya, misalkan yang viaje kok coba itu di cenca sekintaku. Ya cium tuh. Tenía, bueno, que chicas ya eléctrico lo viera ya. Con haga luz a batería ta chuña, no ve subida ti cha chiña, bueña, no da lo chao yo soba arroyo Sabino, ti cuaña, nunca secundaria, aña arroyo Sabino nunca escuela dura ti aproximado para 50, 60, 70 pesos lo ña, depende de distancia lo cha ña. Lo ni cha ya San Pedro no ña San Pedro Corral, tal, antes de Azaña, son chichito garantido, yo quinto, y si van a dañar. Son Sanza, Chirro Flores, Anjaña, Colonia Azteca, ya Chirro Chisonera. No te allí a centro, ya no no. Ya ni a centro. No da, no da. No da. Ani va ni dañado. Todo mundo que no sueña ni nada quitado una. Sale. ¿La roja? No, pues es más caro, 30 pesos. Pero es más, sale un poquito más grande. Ese es pasote. ¿Pasote? Ini kita Taku. Jadi, ini kan. Bagus anu ni tinggal tahu ni. Yo no estaba solo nunca banco ya del bienestar ya cuentanya. Está López Obrador ahora. Banco a banco tú no yo chumi. Ya nada estaba solo no kia. Yo no ya me tuve aquí tinya.
cái gì tao phải sống chứ cái à cái tarjeta ni cuốn đi ăn chỉ banco ni cuốn đi ra cô tao bảo có số này sao bị kinh nghiệm bị sinh vào cô chỉ biết số kinh nghiệm tôi nó ta sa retirar rồi chứ nó ya cajero automático ta ni sara van chỉ đi chúng nó còn chẳng đi xuống tu mẹ ya no đi sonar có cái sonar à yo anh cái gì tao nhá ya cajero automático ra chaval yo abango à jika jangan luar ya di sini ni babi tak akan ini ranci karan di kisah wenyo baci luar wenyo tak ilori nyawa sini nyawa wenyo ya nuye yori we bangku nang luar bahasa kiri wenyo baci luar tu ke yo ando ya ya cici di sini yo tu nyo ya cici tak sana di sini dan sara ku agas tu bini sa cawu karu kon sa kasino ku sa nyo cara walu so tiang tu miano pa mo ta siendo stiora cha sa ya yuno nya sunya tío cuántos no era yo ni quinto y todo me ño yo ni todo un gawe y en da yo gawe pero yo no yo ni cagan yo ni digo no son yo se llama va todo no la ni cha ta tú López Obrador yo ko wa we ni we ta lu ni chica yo venir yo ta va solo no y buena y ya venía cuenta ya ni si la niña bienestar No, ni enggak tentu. Enggak ada di sini. Donde estaba jugando. Aparte, vos decís que yo te aquí. Falta. Ya está completo. Por ahí fíjese que se le cayó algo de veros. Chéquelo usted. Para ese lado, para acá, bonita. Saludos, carnal. Aquí disfrutando un menudo. Con la tía. ¿Para dónde va el saludo? Buena la comida de la tía, ¿no? ¿Para dónde va el saludo? Ahí para la página de mis tradiciones. Ah, bueno, pues aquí estamos echando un menudo. Aquí yo siempre, cada que bajo aquí en Mr. D es porque voy a almorzar un menudo. Comida que a mí me gusta. Sí, sí. Ahí está los barbacoa. Uno de los mejores, típico comida que puedes encontrar aquí. Taquitos también. Grandes tacos. Muchas gracias, ¿vale? ¿Probaste el taco? Ah, sí, eso sí. Saludos para toda la gente que está viendo la página de aquí del amigo. Pues aquí un saludo para todos y aquí el tío está disfrutando su caldito. Aquí estamos con la tía, cuando guste aquí encuentra a la tía. Vende caldo de res, de menudo, camarón, tacos. Tiene la carta abierta. Ahora sí que lo que encuentren, lo que pidan, aquí está. ¿Sale? Sale, carnal. Gracias. Chico adoranya, kan awe puesto buena chico yang cek ya, tak untuk yo dulu sana. Satu, tiga bas ni lah cek ya. Ni sudah buena chico cek. Ni sudah na, tan cek itu, ni sih ya chico na.
在家我爸都能是哪里呀？咱弄种生生这些个问了，咱家里可能你工作可能好呀，你个咋个什么了呀？我家我爸都那生生这些，但我就拿这个。Tú ya saliste. Sí, ya te grabé. ¿Sale? La distraída. ¿Verdad? ¿De asa o de no hay grande, ahora fuera chica como la otra ahí. Lo ven ese. Hay mucho molino ya. Sí, tengo. Tengo como 400. ¿Sí? Ajá, pero no se cansa usted de tanta respuesta. No, porque está el chico. ¿Sí? Va revuelto ahorita. Le agarró una de un coste ahorita para carnaval. ¿Sí? Yo ni sé cómo le saqué de 30 saqué de ahora saqué de Ya, pues sale,真就是在那里什么八的，八个了，肯定是可能。nhắc quý đi nha, cái chuyện gì nè, cái gì tôi không quý mà đi biết chuyện nó cái là bị quá, cái đó, giờ mà tôi, giờ mà cái nhà nhà sản nó có làm咩, cái gì scan ta đó. Esto es agua fría. Vea usted esto. Ese extracto tiene 10 plantas, las plantitas que le mencioné. Mire. Este extracto no es para todos, es para niños mayores de 10 años. Adelante. Eso es para niños ¿Tamarro? 24. Tengan buen día, hasta luego. Pero déjeme explicarle, porque ese extracto si llego y se lo doy en sus manos y se lo tomo, me compromete. Mire, si usted puede, no me compre, llévese un regalo de corazón, hermano, un poquito, sencillo, humilde, pero es para dolores musculares, dolores de rodilla, para dolores musculares. Hay pancito, hay pancito. Hay pan, a ver cuánto le damos. Hey. Es puro de peso. Es puro de peso, que no nos hace complicado. Puro de peso seguro. Hago está abierto y se va para allá.
Ya, ya. Aquí serían 3 días. ¿Cuánto? Azúcar, panela. ¿Cuál le doy? 40. Ahí, párate, Kira. Ey, párate acá, dice. Sonríe, pues, una sonrisita, güey. No estés triste, güey. No, ¿cuál aquí? ¿Cuál es? ¿Cuánto de panelita? ¿De cuál le doy de azúcar o de panela? Ey, mira, ven, párate acá. Párate para acá. Dice que lo afoques. Nomás que no se bañó ni se peinó. Así como se levantó, se vino. Ni saliva se echó. Aunque sea saliva, te hubiera echado. Mira, pachón, viene. Trigo. Greñudo. ¿A cuánto lo empieza? ¿Cuál? 5 por 20, 10 por 40. Lo que tú quieras. Todo vale. Azúcar, panela. ¿Este? Pues chico. ¿Para cuánto? Uno y uno. 40, 50. A ver, ¿cuánto? 40 de sopa. ¿Cuánto, mía? ¿Para qué ya de coche? Serían 1035. ¿Ya hablas con novio? ¿Quieres tomar una foto contigo nada más? ¿A cuánto le vas a cobrar la foto? Una. Es gratis, ¿verdad? Habla ahora sí. Habla. Mira, peinado. Digo que así como se levanta se viene.
Chị tập quán. Đây cả tụi tôi nhìn gặp rồi ai giờ Chị tập quán. hả? Chị tập quán. Sao nữa? Là qua cái chủ Chị là cũng đang à đi chủ rất là ngon. vấn đề là tụi tôi nhìn gặp rồi ai nhở anh tụi ta tao không biết 아, 집에 나고 있지? à nhà anh tụi đi xoắn 아니, hả? 집에 나고 있어. à sẽ đi chơi đi 아, 나 이, à 나고 일하냐? 나는 지금 그냥 다니는 거 아니지? aquí Ya, Miriam.
Sábado sin año viernes. Chicas, vamos, chicas.
Saludos a Arvin, California y a Tijuana. ¿A quién le mando saludos? A Deliano Pelón. Ah, sale, pues. Gracias. Gracias. Ya no cuesta, le preguntando con nadie.
mira cuando viene uno de Plácera. Bien servido. ¿De dónde eres, Manuel? De Cangrejo. Dale, carnal. Coño, un doto. Canicani, ya di. Dale. Kira, tak tu diam. Apa kau sendiri? Enggak. Enggak. No, aku sabi dia no coba dia. Cuma bonen tu. Mau tu aku kan. Terus ni dah kita. Ada yang ni.
No es reciclado, es nuevo. No huele feo. Ay, chuche. Checa, ¿dónde está silla para tío Brian? Anis. Es bonito conocer diferentes. Ya estamos aquí con el pulque, compa. Yo sí, güey, indishi, natural, 100% de aquí de Calvario.
aquí el tío Chito. Ah, ¿subes a acá al barrio? Ah, ya, Eso, Zanara, nini. No, yo, pues, más que nada, mi bebida preferida es el pulque. 100%. No, una chulada. ¿Quieres un vasito? Órale, pues, ya dijiste. Por ahí nomás, ya hasta ahí. Cortamos el. Sí, no te da video. bueno. Tata, Ni salito nada ni va a tener ni. Ah. Ni saca nada ni va a tener. 70 litros. 70. Ya. Asa ko ya ga. No, ni costaba en esa, no, ni costaba. Da. Ah, ya está, y no, ganaron, gastaron, ¿cuál hora? ¿Cuál hora, no? Ah, 아니 자, 왜 나기 찌 디셔 나서 나니? yo ya está ahí, güey, cliente. 그래서 예수 cliente. Ah, Ya tú sabes aquí está 왜 니 디셔. ah, yo, tata vina, bueno, tata vina, tata vina, tú me ni, tata vina, diga, Yo ni son ni nada. diga, güey, tata vina, na, ya no, batidicina, norte, batidicina, batipi, coño, bati, 어차피 거냐? 이거 가서 렌치 안 뒤지 나니? ah, 왜 나얘 또도 안 뒤지 왜 따오 그나? andicina, ya tata vina, entonces, chica no va a andar andicina, tú no, no, no como ni nada, batidicina, ya anda, ni, no, voy a pasar, no, como tiene andar, no, de chana, Watina cái gì này, con ăn đi xí, con ăn chán đi xí, watini cái này nè. 아예 제가 저기냐 관주 안 하리 사진 디시비니? Chán đi xí là watini này nè. Tất cả cái này nhà tân tất cả đồng là chán đi xí rồi. Nó cũng nhà diều ta yết ta cái nè. Thì ta chán nó thì nhà vì con cái chán lên giờ nó tôi nằm đào bên. 내 손 디시니? Mẹ son đi xí nè. Và lên giờ nó diều ta yết ta cố, thì mẹ sẽ cố. còn chứ bạn. Tao nó nhá đi quan diều. Cha mi chỉ ăn đồ, cha mi sửa ăn đồ này ra. Tại cha chỉ thằng quế bà sẽ con cha mi sửa sẽ ở đó sẽ ít bền. Đấy. Cha đi sửa nó bài thì tata vi nè. 아, 나다비는. Bài nó diabetes thì bài cái gì nó là cái gì tất cả những cái là nó cái gì là sao được nó bên tất cả những là nhà tôi bạn là cái nó thì sửa cái nhà chỉ chán lại chỉ ní chán chỉ ní sao nó tôi bạn này nè cha cái nó sai con cái mà cha cái nào quẻ rồi cha này coi 나니 관주 안 하. 수사 또 안 넣지 나이 나라. 수사. coi này làm mấy là nó sao nó cha đó phải coi nó mấy cái này qua cái chán chặt cắt 나니 cái mẹ con ta ở tụi nó coi nó mấy cái con nu cái nhà gì vậy chứ biết nó nhà quê coi nó mấy cái sản xuất của con mẹ nhà qua nhà to thế nào người ta rồi cái đó cái sản xuất từ từ là gì vào thì nó cái nó vào thế nào nhà chỉ biết cái này cái nó là chỉ biết cái này dễ là chỉ biết cái này có sản xuất nó còn thế nào ta nó giờ nó có rồi quên là tổ cái đó tổ cái đó là số tổ cái đó là ino se sản xuất được y no Señor Jesucristo, Jesús, se ella pasó nhà gì vậy, cho vì nó đã to vì nó có nhà gì vậy, anh nhà trả luôn nó có bả nhà gì vậy, nó có đi ta có nhà gì vậy, nhà gì vậy là bắt nó như vậy, vậy nên ta có nhà gì vậy có cho sáng cái gì mấy con chút ta có những cái tiempo là ta kia giờ mắn ta can đi giờ như cái cũng vậy thế à, sáng giờ kia nhà nà có nào con ta kỹ vậy rồi, còn nó về rồi cái tối cả mấy nó có nó vì nó ta có nhà gì nhà chả có nó thui này ta có nhà gì nhà qua cái gì ta phát triển rồi, chả có cái này ta sao vậy này vậy, nhà xe ra vào này vậy, con nó cái tao cho sẽ cái nó cái vả mà nó có vả nó kỹ luôn thì nó ta kita nó nên xin nó mấy cái ta con này nó sẽ ta là cái đó là nó có này ta có này mà cái mà thì nó có là cái nó là này cái nó cái ta thì có gì ta nó sẽ toàn cho nó bắt sẽ nó còn sẽ toàn cho nó là tôi sao cái này qua kinh tế này cái nó vả thì nhà qua cái gì là tôi sao mình chọn 어디서? 아, 너는 가서. 아, 저기 이거 다 와지. 아, 다 와지. 저기 나 지금. 안에 있냐? 너는 가서 주로. 아, 자, 그만 입고 안 나다 말이 좀 나. 아, 좀 나 지고. 아, 사서 끼지. 야, 배짱 이어라다냐. 저기냐, 나다 봐서 좀. 아, 저기 나다 봐냐. 너무 거기 내려 떠라냐. 너 지금 나나서 거기 잡에 그도 왜 와. 아, 반주 어디시냐? 네 시로 시고 가나. 반주 어디다 잡아 도 그래.
Para las personas que quieran tomar pulque, acá les recomiendo acá con los tíos de San Pedro del Calvario. La otra vez ya hice unos videos desde su casa de ellos, ¿no? Tienen bastante la variedad de maguey que le decimos ya vi aquí en Mixteco, pues es de lo mejor, ¿no? Para sacar pulque, por eso ellos en verdad están muy buenos los pulques el pulque que venden ellos. Así que les recomiendo acá con los tíos de San Pedro del Calvario para que vengan a disfrutar de un buen pulque. ¿Van a ser? No, güey. Cuando yo llegué, yo estaba buscando a ustedes porque ocupaba un paro de ustedes, pero no estaban. Vamos a ver esa casita que estaban viendo en la mañana. No, otra cosa. Mira. Pero tócale. Son cuatro en la casa, ¿no? Son todos echamos la mano pero van a ir a trabajar, o sea, ya no van a hacer nada, mira, ahorita que lleguen allá. Oye, con la niña ya reciclado yuku ya santa y tonta viranya, con chila punya ya mezcal saca de todo, nada, tan no so buena. Ni la niña ya vio si con niña no, se llora ni la niña, banjo así ya reciclado yuku si con na, con todo un chico así venir, banjo ya vi ticuchi ya vi cuá ni la niña que ya vio estaba nada, ya con reciclado, todo un chico así venir, ya venir, como venir. Ya reciclado Rancho Peña Quebrada la niña la niña mezcal ya ahora un chiqui va a venir aquí ya venir así ya reciclado yuku Ya 20 pesitos, barato. A 20. Puro chingón, que se acabe el cacahuate, que se acabe de prueba, que se acabe en prueba, pero que se vaya. ¿Cuál no mires? 20 pesitos. 20. Nuestro amigo Alfredo de los Ocurrentes de San Juan.
haciendo compras, ¿no? Hoy que es día de plaza. Max. 가는데 쨘 나와. 살래? No lleva nada. ¿Cuánto le pongo, jefa? ¿Un cajón o dos? Tía, ¿un cajón o dos? Tía. Sí, a usted. Ay, 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 ay. Ah, qué bueno. Y en la noche yo estaba conmigo y después me dijiste, y yo ahorita a la mitad, y ahorita me paré y dije, ni modo que yo me lleve todo mi bote a mi casa. Ya no se vale. ¿Las cosas
Está bonito. Vean ese. Nên người ta đâu? Đây là cái năn cái sao nhiều rồi. Thôi lên. Cái này cái bạn. Tak kan? Kita ni orang ni kan. Michelle, ¿por qué estás durmiendo? ¿Nos encantabas? Ay, Michelle. Jonathan. Jonathan. Mai cũng vậy đó. Hai cho đi. Sao cái đàn của bà? Aquí el crema de queso. Gracias.
Ahí está, sonríele a la cámara. Ay, seguro ya lo demás. Ahí está. Secos, vamos. Ya no va. Sí, tiene. Uy, dale. Uy, anjing agar. Sí, sí, le viene. Llévale, ¿cuál evento? Ahí está para que lleve de 20 nada más. Aquí sí le rinde ese billete. Aquí lo hacemos rendir. Alcanza un billete para toda la semana. ¿En serio? ¿Quiere mandar saludos o dónde vas? ¿Por qué? Esta la voy a grabar cuando no se dé cuenta para darle ahí. ¿Vale? Ah, gracias por saludarme. Esta la voy a grabar. ¿Cuándo vas a querer? ¿Cuándo nomás para llevar? ¿Dónde lo compró?
vaya bien. Goyo. Ari yo ra ke ti. ¿A qué? Ke ti ni chua ba so lu ya bi. Quizá, ¿no? Ya ta na wa yu wa ra ko ye. Goyo, entonces. Yo ra ye ti ni dia so ni. Eso es para Con medida, con medida. Ano, Ta ano? ko ra me con ta. Tengo 돈이 드시면 엄마 Ya 그냥. ti có cha tu. Ya, Ya ya cũng No, anda quitando ya. Ari ari. Ari, Ya ari. ta vi su sa gra mar ko đang saludo bi. Non ti so ta wa na je ne ta. Ba ne ne. Mejor así te van a Ako, sasakit si Nani. Ha? Ako, si Nani. Ikaw, Tranquilo. No queda. Adiós, adiós. A ti no, no, no. A ti venga, ven. Ahí llego, ¿no?